زور مردانه ایمه خبات خومان کرد نمان هشت بو یک جاریش کاری کی و بکرتن که به عمدی یکی سویلیش توشی مشکله بو بیان توشی اش و آزار بو بی بویا ایمه سربرزین به خبات خومان و ابی لسر همان نهج بردوام بین. هیچ کاتی ایمه گرفت من لگل گلانی تر نبوه گرفتی ایمه لگل ده صلاة لگل حاکمه کان بوه لگل حکومت کان بوه لگل ده صلاة داره کان بوه همیشه ایمه راضی بوین پیک و بجین شریک بین برا بچوکیش بین حتی بوتومان قیدنا که ایوه برا گوره بین ایمه برا بچوک بلان برا بین شریک بین اوان قبولیان نکردوه که الان با جیران بین الان نخیره و انفصالین ابی بتان کجین ابی بتان خنکینین ایوه مستحقی جیان نین نه شراکت تان قبوله نه جیرانتیان قبوله ای دوای ام همو شهید و قربانی دانه ایمش پاشکویی من قبول نیه وارچی دوی بابو و نابی ایمه وکو ملتک روزک لروزان بیر لوب کینوه خباتی خومان حتی شری خومان لگل رجای مکان بگوازینوه بو اوی ببیت شرک بین دو ملت اما کارساته نابی بهیشه و اگر خلقی تریش حولی او بدن رامان کشن بو شتیکی و ایمه بیوریا بینو او مجالیان پی ندین میجو پرلس لا ازمونی دولمند لا بسرهاتی رنگ و رنگ بو امن و آسایشی نوچه روشلاتی نوراست و بو جهانیش بو همو لایک و باشتره عقلانه بیر کنوه با آگرو آسن نگ ملتی کرد قردکری نه دتوانن سری پیشور کن باشترین شتوایه با لایک تیگیشتن با خوشی با تفاهم بگینه چاره سر بو همو گرفته کن اگینا نه اوانی اصراحت دکن نه ایمشی اصراحت دکن و تجربه ام همو سالانی را بردوش با تانک و توپ و لشکر و با کشتن و با سوتاندن و با انفال و با کیمیا باران نه انتوانی چوک به ملتی کردادن و نشتوانم دین سر بابت رفراندوم امازور هول مانده هر 2003 که براستی عراقی که تازه بنیاد بنین و شریک بین لو عراق دا و من خوم شخصیاً تقریباً جاری و هبود دمانک لبغداد ماما و اوی اما او جواد درست بکن الان بداخوا روز به روز در کود که سلی شراکت نک شراکت حتی گیشت اوی حوالاتی بو نیشان قبول نیه و پیش رفراندومیش چند جار گوتومه که ایمه دمانوی چاره سری گرفتگان کن نمانوی ایمه مشکلی که تر درست کن ایمه دمانوی بخوشی و با آشتی با لیکت گیشتن چاره سری گرفتگان بان کن چوین بغداد سال 2016 لمانگی ایلول به همو لایک من گود ایمه هاتوین حزکین بگرین و بو شراکتکی راستقینه ایمه اوی لسر شان من بو کردو منو به زیادی شوا استش ایمه آمادین ایمه دمانوی عراقی که فدرالی دموکرات درست ببی ایمه همو شریک بین تیدا و دستوری که همو من دنگ من بوی داوه ماندی بوین پیو باو دستوره بکمو کوری نیه بلام زور لدستور و قوانینی پیشتر باشتره ارکو ما فی همو لایکی دیاری کردوه ورن بگرینه و باو دستوره اگر نه امتان پی باش نیه پیتان قبول نیه فرمون ورن با بیر لواب کینه و ببینه جیرانی یکتر برای یکتر نگ به
ناخوشی نک به دژمنایەتی حتی یەکێک لە سەرکردەکانیان گوتی تسریح بإحسان أو إمساك بمعروف گوتم والله زور باش اگر ئەمە ببیت زۆر ئێمە ڕازی و ئەمە بەستی ئێمەوە نەبوو ئێمە موشکیلە دروستکەین بەڵام کەرب و کینەی کۆن زۆر لایەن ئەوەیان بە بەهانە زانی و بەداخەوە ئەگەر خیانەتی 16 ئۆکتۆبەر نەبووی هەندێک کەس وەزعەکەوە نەدەبوو بەڵام ئێستش لەگەڵ ئەوەش بۆ هەموو لایەک دەرکەوت کە ئەو زوڵمەی لە کورد کرا هەڵەیەک بوو ڕاست نەبوو و زۆر لایەنیش پەشیمانن لەوەی کە کرا ئێمە خلافی دەستور هەنگاومان نەناوە من ئامادەم ئەم مناقشەیە لەگەڵ کام بسپوری یاسا و دەستورەیە لە دنیا ببیکەین لە دیباجەی دەستوردا من 53 ڕۆژ لە بەغدا مامەوە لە هەندێک لە برادەران کە دانیشتوون یەکێک لەوان کاکڕۆژ لەگەڵم بوو ئێمە و لە لوژنەی سیاغەی دەستور بوو ئەو بەڕەحمەت بی نوشێروان و وەفدی کوردستانیش هەموو بوون پێکەوە هەموو لایەنەکان ئەو وەختە گۆڕان دروست نەبوو یەکەتی بوو پارتی بوو یەکگرتوو بوو کۆمەڵ بوو شوعی بوو برایانی تورکمان بوون برایانی مەسیحی بوون هەموو پێکەوە بووین لە بەغدا کاکڕۆژ و کۆنوشێروان نوێنەری ئێمە بوون لە لوژنەی سیاغە حتی هەندێک جاری وە هەبوو یەک هەفتە مناقشە بوو لەسەر دوو جملە ئەبی وابی پەشیمان دەبوونەوە ئاخری دەستورێکمان سیاغە کرد کە هەمومان پێی ڕازی بوون لە دیباجێ و دەستورەدا هەندێک ئەو وەختەش باسی ئەوەیان کرد بەس گوتم ئێمە قبول ناکەین ئەگەر لە ناو محتەوا نەبی قبول نییە و ئەگەر لە دیباجە بی گوتم یا هەموو یەکە یا هیچ قبول نییە ئەڵێ إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر نك وحدته الحر اتحاده الحر ئەمە زۆر واضحە تو کە ئارەزومەندانە لەگەڵ یەکێک پێکەوە بی ئارەزومەندانەش ئەتوانی جیاوە بیەوە اینجا هەر کەسێک بە کەیفی خۆی تەفسیر بکات ئەمە شتێکی ترە عەلا کولین ئەم مەوزوعی ئەوەی کە گەلی کوردستان سەربەخووبی ئەمە مافێکی سروشتیە خوا ئەو مافەی بە ئێمە داوە خەڵکی تر ڕجەیمی تر دەسەڵاتیان لە ئێمە زیاتر بووە ئیمکانیاتیان هەبووە لە ئێمەیان زەوت کردووە ئەوان ئەو مافە بە ئێمە نادەن خوا بە ئێمەی داوە و ئەمەی ئیمڕۆ نییە هەروەکو گوتم لە زمانی کاوەی ئاسنگەر گەلی کوردستان تێکوشیوە بوو ئەمە ڕێفراندوم تەتویجی ئەم هەموو خەباتە بوو و کتێبی کە مستەشرقێکی بەریتانی نووسیوەتی پێشی 100 و تقریبا 12-13 ساڵ پێشی ئێستا بە ناوی ویگرام تەرجمە کراوە کە ئەمە شێخ عەبدولسەلامی بارزانی کە ساڵی 1914 شەهید کرا بە دەستی عوسمانیەکانی ئەو سەردەمە ئەڵێ کە من چوون بینیم زۆر باسی زۆر شتمان کرد داوای کرد کە تەرتیبی بۆ بکەم بێت سەردانی لەندەن کات کە لێم پرسی یا شێخ بوودەیە لەندەن تدێم مەلیک جۆرج ببینم بۆ ئەوەی باسی سەربەخۆی کوردستانی لەگەڵ بکەم ئەمە وە نییە بڵێ بیدعایەک بی ئێمە دەرمانی ناوبی ئەمە درێژە پێدەری پروسەیەکی 1000 ساڵی زیاترە ئێستاش ئەگەر کەسێک یا لایەنێک وا بیر بکەنەوە کە ئێمە ئەو مافەمان نییە بەڕاستی هەڵام ئەگەر تەسەوور بکەن ئێمە پەشیمان دەبینەوە و پاشەکشە دەکەین خەیاڵە ئەمە بەڵام ئێمە نە ئەوسا نە پێشی ڕەفراندوم و نە دوای ڕەفراندوم و نە ئێستا و لە ئایندەش قەت و قەت لەگەڵ ئەوە نین ئێمە بە چەک و بە شەڕ و بە تند و تیژی ئێمە چارەسەری گرفتەکان بکەین
وقتش نمان گوتوه ایما جدولی که زمانی ده آنین سالی که 2 سال یا 2 روز و 3 روزی تر اگر اما نبی دنیا ویران نبی تو من ایما وقتی ادینه بلام اما حقی طبیعی اما باشه قیدینا که مهلن اما ممارسه و حق بکن بلام بهلن بیلین حقی اما حتی گوت نکشی کفره و اما بابته که خلق کردستان من ده کس ممکنه نظام چون بیریان کرده و سرکوتنی رفراندوم چیه؟ اگر وقتی گشته بن روزی پاشتر دولتی کردستان اعلان دکره و سربخویی وردگرین طبعا همه حاله یعنی تیگشنه کی منطقی نیه سرکوتن او بو 93% خلق کردستان دنگی بوده همه بو سرکوتن نه اوسا و نه استاش ما لگلتون دو تیجینین استا قناغی کی تره بله اما لما لجی خوی استا قناغی کی تره ایمن قتل لگلتون دو تیجینین بلام بینیشتان که بداخوه رفراندوم کرا به بهانه بو اوی کر بو کینی سالان برژن بسری کردستان دا انفال دوباره بکنه کیمیا باران دوباره ببیتوه بلام پشمرگ قهرمانکان جاری کی تر سلمان دیان که بله اوانه ناهلن کردستان کویت جر دستی هیچ داگیر کرد زور لان تیگشتون که ظلمه که زور ل کردستان کراوه و ایمش رو گوتم همه پروسه که دور و دریجه نازانم لجیانی ایما پیر بوین بلام ایوه لاوان اصلا نازم لجیانی ایوهش داده بی یعنی نوکانی ایوه بلام آمانجا هر دیتا دی متأکد بود استاج پیوندیکان من لگل بغداد آسایی بود و زور باشه و چندی پیش من بکره قولتری دکین لگل دولی اقلیمی باش بود و لگل دره و بو ناخوش من اما زور حزمان دکر براستی و استش پیمان خوشه نامالی کرد زور رکو پیکتر و باشتر بی زوریش حول من داوه بردوامیش دبین بلام لنتیجه که نزیکن لیکتری و او استراتیجیتی که اما بروامان پیاتی اوانه ممکنه زیادتر یکتر بگیرن و اوانه که برواشان با استراتیجیت نبی آزادن چرایگاه کل دبجیر بلام پیمان خوشه همو پیکواب هل بجاردنی پارلمانی عراق من نامی بشم همو تفاصیل امانه بلام زور کس ولایان خویان آماده کرده بو که یا شاهدی ناشتنی پارتی بن یا اگر زور لطف کن بین بجدار بن لتشیع جنازه پارتی پیان وابو پارتی شکسته کی وای بسر ده که جاری کی تر حل نداته و بلان درکوت وکو حزب لسر آستی عراق پارتی حزبی کمه اوانی تر همو تحالفاتن و ائتلافن و چند لاینک پیکوان بلان پارتی بطاقی تنیا به حزبی کم درچو برغمی اوی زور غدریش لپارتی کرا زور لکرسیگانی پارتیش دزران بلای کمی 4 تا 6 کرسی پارتی دزراوه لم هل بجارت بلان نمان کرد به مشکله و ناشکین به مشکله لیره دا گرنگ بو همو لعک و تایبتی بو پارتیکان که سنگی پارتی درکویت و جاری کترو الحمدلله درکوت و استشیمه لگفتگوه که چرداین لگل بغداد لگل همو لعنکان اما ویتومان لسر کس نیه ملاحظات من هیا بلام ویتومان نیه بلام اما
سه مبدأی اساسی من هیا لگل کاملا لسر اوان رک کوین طبعا اما تفاصیلی تدا اما توانین هاو پیمان بینو جاره کی تریش حول دین عراق کی رکوپیک درست کن تا روزی که همولا اگین قناعت که رأی نواتو سیل صدق خلقی کردستان جبه جبه کری اما پلل من ناکی یک شراکت که راستقینه توافق توازن شراکت لحکمرانی توافق لپارلمان توازن لدام و دزگاه کن چونکه اما هموی سراوجیر کراوه و براستیش اگر دستور جبجه کراوه مشکلانه هیچی روی نهد اینجا اما لگل ام لعنانه لسر اما به تفاصیلی ها لگفتگو داین و وابزانم همو لعنکانیش گشتونه تا قناعت که سیاست رابردو سیاستی که حالا بوه نه عراق خیر دبینی لو سیاسته نه هریم کردستان خیر دبینی لو سیاسته و نه دتوانین ریکیش کوین لسریش تک اگر وکو جاران بی لبرا او لعنانه که وکو گوتم نزیکی یکن بقوته و بچنو بغدا و شریک راستقینه بن اگر وکو جاران نه خیلی لبی پاشکو بن من است پیتان علم و به همو لایکش دارم نه پاشکویی من قبول کرده و نه قبولشی دکی بویا زور گرنگه همو لایک همت کن بو ام هل بجاردنه خوتان آماده بکن و ابی سرکوتنی که گورتر لسرکوتنی که لپارلمانی عراق به دست مانینه و به دستی بینین طبعا من ده قصالو کم بیستو و ای بیستم که بريت مجير كاتوا حتى بيستو مكا جوا هاتوا بولاي منو دواي كردوا على البجاردن تأجير بكريت نومانه قد أصل أساسينية مجير كنا هاتوا تلام حتى كم موضوعش باز كرا قلت أنا بابتك إنه أخوي خوتان برياري لهذا نقول توتي تأجيلي كان نا تأجيلي نكان حتى أجر واجب له یان لایکی تر یان یکی تر اریک ایمه علین چی خومان و خالقی کردستان یعنی الا ابی اونده خومان بکم زانید شامان لوا بیه که به بیمه بله اما بکنه ما نکن بنما قبول نکم لایش کسی و بو ام هل بجاردنش هرچی خوشم وکو شخص پیم بکری ای کم بو اوی سرکوتنه کی گوره بعد از بینیم چون حقیقت درکوت پارتی به حزبی کردستان به حزب ایوش لوانی خوشویست خودتان ریکخن کنگیره کی ریکوپیک انشالله انجامه کی باش و ابی زور منسجم بن وکو یک گیان لچند جسته یک داو ها کار کن و پیشتریش که لگل سکرتاریت یه و دانشتم پیش ماویک منو تبینیم هبو استش منو تبینیم هیا نسبتی آفرد کمه اما نقصی که گوره ابی پریب کنه اما زورش نقصه ایتر لکوتایی دا من دوای سرکوتتان بوده کم و سلاو دنیرین بو گانی پاکی شهیدان و خانواده برزکانیان و همو پیشمرگ قهرمانکان و بو همو جماوری کرد و کردستان لکوتایی دا یک قسم هیا که خبر یک بلا بوه که ثروتی من 48 میلیارد دلار به داخل و راست نیه اگه نازور شده گورا Peşmerge!